village organization yang resong umrengsai mentaka sengi kalai puwe tarik nailar arajar arpulai kalayo ban plipat ba ikashlem trekam jongka hajan jongka ying dor barshnong kani sengi lawan ban pli kani kashlem trekam jongka VO yang resong da UMLA kanong po constituency uba Meral Bonds im kumu kongsan haka jingdon rengkat uba balajit rani MDC nong po constituency urang ba shnong kashnong umrengsai ka JRDO jongka umling senar di blok na lor kiwe pat. Haba keren hakani ka jingelang kinong keren kila ay kuble ya kani ka VO hadin bakalayo ya kani ka shlam trekam bapaka bat kila ay mensiem bat kenturu ya ki SHG ki bahapo jong kani ka village organization banang ya chakmat batru banya kershan mar keliang haki jingdon kam. Hakani kesengi nakaliang jong uba balajit rani ulano senyang ru daki syuki syakani ka VO nakabenta ki jingdon kam ki jongki. Kacing tren lang jong barlo ki SSG ngilala dan terteluk yang ikam apa ke VO abade. Aku kande ikam kiba ke VO kalala pentrai berkunjuk berkener yang lagi jing yang hak nak bentan kiwai pat kiberekam yang jing yang hak kilom apa jengkom. VO kalala ban aji yang hak syakawai kal naki lengye lepo asnong kumrangsai haden kacing kalno syakawai kalong men nakande ye kabahar. VO kalala ban ai yang jing yang hak ya atini kilongye lepo asnong kumrangsai kibasakta ada jing pro ding kabalai. VO kalala ban penbet ban penbho jiki caklian ala kidong jong kasnong kumrangsai kabasau VO kalala ban airam syaki SSG lembaga CIF kebagi layok na MRB kabasau VO kalala ban snap pendek ya office ha de office kebayang resong VO kumrangsai VO hapedan kejinya tenti jongka hakine ke artini kisnem nismoto bagi dang sebut kijing duna ada jing penja jadi kam kijam bagi diwei dibagi dari bakarungkop terekam sengkau VO nama pengilong kilong kebe pedang duna ada jing mangsistat bagi jing tip bagi sempat henai ngidap dan jing dokumen pedang bakup teta kedon gelang pasnong Congi bagi tukasang ini bang nang office ke umling blok bang kunju na inomi majni berro anglo MDC bagi MLA kinaju ai yang ketiga mon ketiga yang jengki bang kerjaan ini nang kepor sekapor hakane kepor ya baro ketiga sini kabamiki di snow komen sekali namar bahag hukum kani kesni asna meswa kilayo ban establish ya kani kayek rasong VO ne po kansai rengkat da gaji trelang jong nyokli ki SSG ki badan kani snong ka jong kaji snang jong to VO ka jongi kelas dang labe tu sumbai na tu snam ar na katnai memba haba nagalian jong ke office video kilawang si Kisnong Kijongi ban ai yang awareness program ban pom yang ini SSG Kisnong Kijongi nalu usnam am hajar kanda kata ketiga kisnam ban ketiga kisnam da kejing ya tristom ban kejing ya persmoku ikilong kumi nilayo kawe ke SSG ke baningkong ya kawan nilai kertenda kapel roila kata ketiga kisnam Kijongka Teha gitu Islam nomor begilong pi jongi pun kimpak mutu kalong kebae maha ya kawan ya lum ya lang berpun apne jongi ki ai dau bangin dokor nia bunkam nilong ki babi berputar terter tena kalian jo kasnong ru ni persang ni kapala yang kawan tersebut ini teng-teng ni penbang teng-teng ni penting ru nang bangin yo ya kawan ya lum ya lang Tengre isu temapa ai isnam ke bobot ausnam hajar atau bilanang yo pia satu mahar teliye batu tater ter bilayo dunia teli pada ausnam hajar atwe hak lai pun terjong undang agos bilayo banseng ya kene kabio
Aga jimpe ke jimmi ke zonga ngai iba kalong ke jimman toy bah na ka benta ki long mi ki zongi ke snong lingba ka bio la bele bun kikam iba yele ba kentiu yang roi ka pa ke snong ba unjuru ane ka bio ke hikai yang long mi baginang banten show kita dan yang kita saving nang bagila bag invest agi kam ki baphe bata kata kajing persiang ke jogi banyalung bisa kat kawa iya kuat bo member ibrang taga group ilayalung ilayalang yang tak bisa ke jogi kawa manu benar dan di group ibadayalung mar artho dan di group belum mar naiko batun ta terter bata kene ke saving ke jogi kelayo banglang bata kalian jom di department ibadai peru ila ayagi ya kajinyarap investment kabasan ko kajar tingka batang tabel di grup di Melayu Silaku batang ini kabang Melayu ya kabanya sam yang di grup member agar hukum kalur agar sub kabar ha batang ini kalur Melayu ru ya kabar sengi kedukan di jongi batui di jongi di bawah di jongi nambah inroy inpa ayo kakor tentang hapoyin ban persang ban pentu sakman ban ainsim yaki bakuno kinang ban kersan lem ban ai ya kalat kamai kaji ban kersan ya kaji kersan bujungki ban kani kalong si benta kathong jong ka sarkar India ni sarkar India kadon yang nak kathong ya kane ka women empowerment kajing lanang ai bor ya kilong kemi om bakin nantang ban sumari di kun kiti andre kinangru ban kamai kaji kinangru ban le si office sarkar kinangru ban le kimi kikam kata kadai ka kaji tumu kaba kuki SSG ide ban don yang kathom ka jongki ngila yo iyaki agini kindial snem nadu ba nakalian jongka NRLM kalau persang banlek hamam la di sno ban ai men se mi gilong kimi ki jongi bakin ya pom ya ki SSG loper he kenam ba nakalian jongka sarkar kan penslur ya ki da inak jirak kumbang ilayo ngo mene baba pi ku kilong kimi nang kumno ban yatre ha kata ka SSG lani ki village organization ki jongki nilai iru ba kilong kimi ki jungi hagini ki kindiat snem uladep ini ga persang ki jongki ba kumno ban lum ban ram ye kini ki maret mariam ki bodon hagi snom ki thau ki jungi kum bolong hagi por ban suwa bun ki briu ki banabar ki wan snom jungi ban thai ban pateng ba kajing syak nyot ben hakador kamor andre matal ba kajing don jong ki SSG kilung kilangi hidup kimarep kira segiyo but kawai ke SSG ke persang ban rep kawai ke SSG ke persang ban lum ban langi ketia kawai ke SSG ke persang ban ra ketia segiyo but kumta takde kadi ke ba kitenat ya kajing rekam ki jongki but kiwi no kikam kidon iba hakiwi kisnom kila persang ban tre ban ya kesan iwe ya iwe kata kadi kajing temu kabadan angkane ka SSG ban ngangit biru hangne kung bagiliyo ngau meni aba biyo ya ki lak jirap na kalian jong ka NRM na kalian ko blok ilai airam mo ya ki ayat ki perlok member ki jong ki kabadan hapo ki SSG ban ya kersan kung bangitip hangne ki babun ki de ki ba ya persang ban ya di ya ki sok ki pai ki kuai ki bukan syah, bukan jia agini ki ruturok ki jongi kan long kajing kerku ko bakrau lada kum ki long yalam jong ka bio ila ha ban yalam ya gini ki long ki jongi ban ngasmu ban ok ba kani kajing ya airam ya ki SSG ngasmu ban kentu yepi kum ki member jong ki SSG ba fair bapin semua ban kenmau ban siu yang karam bapin lashim
Akipon ki mensuar kibun ba ESG ki beladon. Saya kinong kendong ki jongi. Henry kita ESG ki donru ki balayap no. Ki bongla suban rekam. Balik ki mla ban rekam kalong. Hadin bagi layo ya kajirap naga sorkar, hadin bagi layo ya karam naga sorkar. Ki babun kim jukan mau syu bansiu ya kene karam ke jungki syakibang. Aba kilong ki group kilong kini dan yang kilong pa isen ya kisah group ni apa Kristen dalam dia itu. Lalu sibuk kesi jin pun pada. Idon ki barang kim, idon ki barang dua. Idaw kita sibuk kalau mendai di komus kudimur, kalau mendai di ngapak perang, kita sibuk kita. Dan dari kisah kemen pak, bah nakalian kita kastor kerpedeng, kita bertemu perhak berapa. Adi jadi terikatkan kastor kerjela, nagam kawan Kristen dia kilomku. Ngapa kelaban om? Bahagapur kaba cluster coordinator CC dan igwig official dong NRLM diwan kan awareness agapur betul agapur bawan bersuku ini bandon di SDG bandon perlong ya di village organization abagi kenal ke awareness program kapun kenal yang ayah di Senang di berhambat suara, makan khas senang ini suara, atau senang arahan besar. Atau bangai lagi dari wing lagi berfat atau wing NGO, balik berpesuku pada, agak wide berkeskim MG dan RGA, berkeskim jokar dari orang berpor. Segi babat kami senang hari berpor, dia nak berkenal. Kapur nakaliang jong ka office jong project director jong ka River District nong lingsin api blok misalnya NGO ka ba ni yadon balik ay awareness sa hangga scheme jong ka MGO nakanmao hindi kapur apag ilay ito sinampat bersumpu dan bangit yang kumno kanla badlong kata kejingnya belah sispat sli ada sisnem Bagilah beliau mati sendiri. Kalau nggak julung sebentar. Bagi jemu jog MG dan RGA kalau berai kami beri kepada. Naga lain sebab anda rupusan sendiri yang sistem kalau ini dah. Kalau sispa sendiri lah garanti naga berkaji beri. Agak anda kam berai kontrak. Kau ini ginau kalau berpendu jadi kontraktor. Baru lagi skim MG dan RGA putri opsi. Jokkan holdar berikut. Ini berpersuku yang kata pun dan bangit nak berstak. Pun dibetin berregister ya ke jokkan. Jadi persuku berkelagi dan subur. Oh register jokkan lebih terus panggil beliau. Lendek lebih terus panggil beliau. Nanti kita subur jadi persuku berkelagi. Lem ada harbi terus panggil. Kita subur ke komperkan. Nimpeng lagi. Penamar begitu subur. Hapan bersyukur. Aduh bentar ini snow benar. Bahagi di buah lagi bersama bersyukur. Ya di baik pak harga beri bagi bentoy bagi yo harga skim jokar MG RG. Ban harga skim arajar sang ke parlemen kelapas di ketukaan apa parlemen ke Loksaha Raja Sabha. Arjah nyo lo sang menteri kam. Ban ai awareness terkait Raja Sang ada beliau dan beliau waktu. Ban kalian ini skim entah ada intent jadi katnyo prasnem atau kejelah ini kalian itu islong kila mentoy buat kemudahan skim sorkar lagani naga sorkar plan ke sorkar jelah kirim sibuk MG dan RGA kalami SSA kalami nampak di school berkesan tulung di school Nanti NRHM mengukur itu National Rural Health Mission. Nanti kita kerja mentang aktif ke NHM. Bagi kita nak sibuk di mission, jadi bekerja ya kena NRLM National Rural Livelihood Mission. Kita mahu kata gaya kita mengukur penong di mission tidak medik senang, tidak medik pun. Abang mission. Kami bukan ni sirta bukan yang tidak betul. Kasabui ke bawah,
Bandai kita sudu kesokan sudu bagi longkubi kita yang hal ini tidak. Kita nang kumno bandu di kain ping. Kita nang kumno ban kamai kumno ban kerjau kan sepoi kepor. Apa siapa yang hal ini tidak. Kesokan kan nampak berkesan cerita. Berkutat tu. Tim berani yang ban hol. Ban betul nanti. Ikut apa hidup sistem. Islam bania kini pang iki ni apa seperti bania itu dari lanang bania tinggi tempat su minum bedin su kita jujur kerupok apa kesurkan tersusu lakan ini surkan pada kesurkan gelar bersusu bagi lompi demi lanang berkecil lanang bersama yen ini dan kita itu kita sedang diuipan di mission kalau dan nama kata kasno buat aja buat ini mentah apabila sedang ya village organization layo kira jese ka start upon revolving fund mantag SDIF multi investment fund seperti itu di SDG di ship na BO interest dari 10% bari hari penyo ka sud dengan 10% dari sud Mahajon nong airam musim subuh 1%. Abang lu 1%, niyo persen. Dengan ini gini-gini ailat ke berkembang. Penangkam hok dia kan, siu hok. Kata ketika bahwa ni kumilong mithat ruk ni terang badi i. Yang kini orang. Kesorkar jadi minum mithat ke bersen ke orang bapin. Keskin jokan ke kemudian B, ke NRLM, ke SAG ke kemudian B, ke kamar itu ni sampai berdua. Bantu dikena. Begitu yang aku video SAG ke bentoy, apa video bentoy siu hok kalau nak san SAG ke. Apa sen demi kalau nak sperm kalau nak lan kalau nak pun. Apa yang kita buat? Ini ke official itu ni pada orang ni. Ibu perlu diski di por, office, pakai awareness penyiaran. Jadi kuat ke biru dari kita. Kalau naga biru belum hingga terima. Ibu kemen mengkong di sini. Kimsi asuk kimsi kohun. Ibu presiden esok kemen menginung imat esok kemen. Abang ini lebih keren. Bangkum mengilaju berperang naga senam. Ausam arja aku aru. Di biru kibelek hantam. Ibu terima hantam di lain beli gitu. Penumpuk manusia tujuh air awal. Pada Islam mungkin lek kumpu, mak Islam dengan air awal itu tetap. Banjir di kita ambil bagi banjir di Indonesia blok di banjir. Kakum bagi teri itu. Agaknya itu ngasih beli, kendal itu senam ke terbang bagi air yang di biru di badan apa ubu usam jauh konsumsi gitu. Apapun kepada Islam yang sampai yang list apa office jauh NRLM atau umum blok mengimpas air yang lain tadi kerten jauh IBO di bateri A kadang ketika awal berkumpul atau tempat bagi susah bah nangi nampak kadang ketai ke jemi ini IBO di bateri A ini IBCS di bateri A cooperative society wan aduk kejelas apa yang penting di komtrikam lembaga data di berbagai di badan hancur selong. Kalau ngadam dari seorang banyaki bagi BO lani cooperative society di IBCS Integrated Village Cooperative Society. Diberi bahatam agak jelas ini. Ini seorang berdukung juga. Apa pun list Abang isong meeting na sekretariat isulong kecil di jauhan ke bawah pengurus kan itu terus apa bukan kalau apa kondisi ikut iwan berlong di bisnis jauhan kalau itu jadi kuat bukan longgar ni untuk itu menunggu terima izinnya terjemut angin kai wan ramai lah berkelong di tingkat yang diterkam itu daun sel daun ayu sama tu tadi di kompre umum alat kita tambah wat nom island bagi pemidau jom bagi dapat dapat bio bagi gua bagi bah yen rosong jenis organization
Long gawi jadi bingo diterima. Kata siapa? Apa diterima disidap nanti gawi kimat di badan lembaga yang kisah ikut video biara musnah. Kami suka kan benda yang report dengan dia. Mau kadang gawi galongin, mau kalau mati.